Ja sam pogledao na sat, bilo je već 7:30, a u 8 je trebalo suđenje da počne. Onda sam ja predložio komandantu Badži da krenemo na juriš tih preostalih 100-ak metara, da na juriš i na prepad njih iznenadimo i da završimo s akcijom. I baš se upravo, bukvalno se tako i desilo. Mi kada smo se pojavili u onoj opremi, na što smo izgledali kao da smo sa Marsa pali, i kada je gospodin Stojičić postavljen za pomoćnika ministra 1. januara 1992. godine, ja sam postavljen za komandanta svih specijalnih jedinica. Tražio da budemo prisutni pokojni Badža i ja na tom sastanku. Uglavnom, kod Radmila Bogdanovića smo se našli nas trojice i došao je predsjednik Milošević i tražio je od nas odgovore zašto policija, po našem mišljenju, nije odradila posao kakav je trebalo da odradi. Imenom i prezimenom sam se predstavio, da smo tu, da je opkoljen stan, da nema nikakve šanse da pobegne i da mu je najbolje da izađe sa podignutim rukama i da mu garantujemo bezbednost i da će sud rešavati posle njegovu sudbinu. On je razmišljao nekih 10 sekundi, ja sam mu samo rekao da ima 15 sekundi da razmisli. Imali smo jašarija na nišanu dok je orao njivu na traktoru i meni su tu informaciju moji operativci iz Prištine preneli, ja sam im preneo na odlučivanje vrhu ministarstva i onda se čekalo i čekalo. I ja sam obavestio gospođu Dačić da zaista mi je žao, ali da ne može biti primljena. Ako bude trebalo negde da se pomogne za drugu jedinicu, tu sam da pomognem i tako. Dobrodošli na kanal Fighter. Naš gost je Živko Trajković, nekadašnji komandant specijalnih antiterorističkih jedinica, pukovnik, i velika nam je čast, jer je ovo prvi put da gospodin Trajković ovako javno i na ovaj način priča za medije. Gospodine Trajkoviću, hvala vam što govorite za Fighter. Nema na čemu, drago mi je da sam tu. Da. Prvo, gledaoci imaju i ovakvu i onakvu sliku. U svakom slučaju, slika o našem sajmu je misteriozna možda u tom smislu, jer je saj se smatra kao nešto, ono što ne može niko, to mogu sajevci. Jel se slažete da počnemo malo, kako je uopšte nastao saj, a on je nastao 19. decembra 1978. Koje su to bile pretpostavke da tadašnja Jugoslavija, kao ozbiljna država, ima jednu takvu jedinicu? U sklopu sa rastućim oblicima terorizma koja su se dešavala u Evropi, takođe i u svetu, a naročito posle akcije koje su izveli pripadnici Crnog septembra na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine i ubacivanje diverzantsko-terorističke grupe ustaške emigracije na teritoriji bivše Jugoslavije. Isto 1972. godine. Sve se suočava sa tim problemima i shvata da, s obzirom na posljedice akcija koje su izvedene i u jednom i u drugoj situaciji, da konvencionalne jedinice sa kojima su raspolagale tadašnje države nisu u mogućnosti da odgovore na ovakve situacije, i onda je počelo da se razmišlja o formiranju posebnih, odnosno specijalnih jedinica u okviru policije, u okviru vojske za izvršavanje ovakvih zadataka. Da, jer činjenica je, ne samo što je bila potreba, uočena je i slabost. Ako 30.000 ljudi, mesec dana, ljudi, kažem, jer su to bili teritorijalci, redovna policija, mesec dana njih 30.000 juri jednu relativno malobrojnu grupu. Bila je realno potreba
Pa tako je, u ovoj našoj situaciji je to bilo bukvalno tako, jer sem regularne policije, regularnih jedinica vojske Jugoslavije, mi nismo ni imali pripremljene operativne jedinice koje bi pružale maksimalno podatke za primjera radi jednu ovakvu ubačenu grupu, a također nismo imali ni spremne jedinice koje bi, pošto nisu bile ni opremljene, a ni spremne za izvršavanje ovakvih zadataka. Šta to podrazumeva? To je, na primjer, ni tehnički, ni uniformisano, niti sa oružjem sa kojima su raspolagali. Mi nismo imali tada opremljenu jedinicu koja bi mogla taj zadatak da uradi uspešnije. No, hvala Bogu, pa na sreću da je sve završeno sa uspehom, ali kako vi rekoste... Ali bila je velika opomena. Ali kako vi rekoste da je to i suviše veliki broj ljudi uključen za izvršavanje takvih zadataka. I 30 dana. Da, pa da, i vreme i ljudstvo. Tako je. Godinama ste, pošto je ona Jugoslavija stvarno bila ozbiljna država, koliko ja znam, 3 godine se ta jedinica pripremala. Sa kojim i sve iskustvima, je znate? Pa postaknuti time da je u mnogim državama u svetu, da su počeli, pogotovo Nemačka je formirala u to vreme GSG-9, pa su Austrijanci formirali Kobre, Engleska uvek bila prisutna sa njihovim obaveštajnim i specijalnim jedinicama. O Francuskoj da ne govorimo, pošto su oni iz iskustava prethodnih ratova imali čak i formirane za ovakve poslove takozvane legije stranaca koje su bile namenjene za izvršavanje tih specijalnih zadataka. Donela je taj odluku i da se na teritoriji bivše Jugoslavije formiraju specijalne jedinice, pa je tako formirana prva na saveznom nivou, a onda su i republike, kako koja s datumima počele da formiraju za svoje potrebe specijalne jedinice. Da, znači i centralna je bila u Beogradu, a i Srbija je imala svoju, ili je to... Savezna je bila smeštena u Beogradu, na teritoriji Batajnice, u centru za obuku nekadašnjih kadrova službe državne bezbednosti, a Republika Srbija je formirala svoju specijalnu jedinicu koja u početku nije imala svoju lokaciju stalnu, nego smo se u skladu sa tim kako su mogućnosti dozvoljavale premeštali sa jedne lokacije na drugu sve do 1992. godine kada je... Nastavljamo priču, ali hoću zbog gledalaca, jer ipak vi ste nam gost. Kako je jedan dobar student elektrotehnike sa snovima elektroinženjera preko velikog giganta Goše postao specijalac i kasniji komandant? Ono što se kaže igra sudbine. Ja sam studirao... Nije kome je rečeno, nego kome. Ja sam studirao elektrotehniku i voleo sam struju i šta ja znam. Međutim, greškom mog pokojnog oca, koji nije na vreme odneo potvrdu da sam redovni student 2. godine, vojni osjek u tadašnjoj Kosovskoj Kamenici me opredelio, da li namerno ili slučajno ili po zakonu, da ja budem poslat na odsluženje vojnog roka. Iako sam ja dostavio drugu potvrdu da sam redovni student i da slušam 4. semestar na elektrotehničkom fakultetu, i uz obećanje da će mi normalno biti omogućeno i nastavak školovanja, mene su posle 15 dana zvali da sam dobio poziv za odsluženje vojnog roka i ja sve do dana pred odlazak na odsluženje vojnog roka nisam mogu da poverujem da mi to neće odložiti. Međutim, desilo se tako da mi nisu odložili odsluženje vojnog roka i ja sam u ponedeljak 6. juna te godine otišao na odsluženje vojnog roka i prekinuo školovanje elektrotehnike i 15 mjeseci proveo u raznim jedinicama, odnosno na različitim lokacijama na teritoriji Srbije u tehničkoj službi ondašnje kopnene vojske. I
na taj način mi je bilo onemogućeno dalje školovanje. Kad sam se vratio posle 15 meseci, bili su mi ukinuti i stipendije i kredit koji sam primio. Mi smo bili 5 dece u porodici. Vi ste iz Kosovske Kamenice. Da. I svi smo otprilike bili školarci u to vreme. Otac kao radnik u rudniku nije mogao da nas sve zajedno školuje i onda smo se dogovorili da ja krenem svojim putem i tako sam podneo zahtev za Gošu koja je tada tražila elektrotehničare i radili su u to vreme Gošine vagone za Irak sa spavaćim kolima i podneo sam otprilike u isto vreme i zahtev za policiju u Beogradu, odnosno za republički MUP u jedinici za obezbeđenje republičkih organa sa namerom da dođem u Beograd i da završim, ako ne mogu elektrotehnički, onda bar bilo koji fakultet uz rad da završim. Tako se i desilo i pored dobrih uslova koje sam imao u Goši, ja sam ipak odlučio da dođem u Beograd i upisao sam kurs za policajce, to završio, a usput sam odmah i upisao fakultet, tako da je to uz rad trajalo. Završio sam i taj fakultet, ali pre toga sam posle 5 meseci rada u toj jedinici za obezbeđenje bio je konkurs u SAJ-u, odnosno u specijalnoj jedinici, tada još uvijek nije bio SAJ, i bio sam primljen na taj konkurs i već od februara sam počeo da radim, u septembru sam postao pripadnik specijalne jedinice u Beogradu. Da. Uslovi su bili uvek oštri, mislim, za prijem u SAJ. Pa apsolutno, pogotovo u tim početnim trenucima su isključivo sportisti i sa jakim psihofizičkim osobinama ljudi primani u specijalnu jedinicu i ta trijaža je bila izuzetno stroga, čak i ljudi koji su jedno vreme bili primljeni dobijali su premještaj u druge jedinice zato što nije se moglo u to vreme i sa tim kadrovima koje je specijalna jedinica imala da se napravi čak ni pravi izbor i ostajali su samo oni najbolji. I u to vreme je naš izvor za pripadnike jedinice bilo pre svega Sremska Kamenica, Srednja škola unutrašnjih poslova, gde je otprilike od jedne generacije svršenih kadeta srednje škole u jedinicu dolazilo 2, 3, najviše 4 pripadnika. Od koliko? Pa tad je bilo oko 500-600. Od 500 samo vas nekoliko je moglo da pređe u... Da, iz Kamenice, što se birali stvarno, imali smo mogućnosti, a u to vreme i sama specijalna jedinica je zamišljena kao jedna mala operativna jedinica, s obzirom na to da su to bili početci, nije se znalo sa koji ćemo sve situacijama, izazovima da se suočimo. Tako je odlučeno da ta jedinica u početku bude mala operativna jedinica sastavljena iz te grupe za upad, iz grupe za logistiku i iz grupe za pratnju. I onda je nadogradnja trajala od tih prvih dana 78. godine, normalno do dana današnjeg se stalno nešto menja, stalno se nešto usavršava. Od tih specijalnih akcija pričali ste mi nekoliko, ali evo ja bi predložio onu koja je do dan danas ostala za taj period, to je kraj, radi se o februaru 89. Imali ste stvarno, što bi sad mladi ljudi rekli gledajući filmove, nemoguću misiju. Samo ću reći par rečenica. Naime, rudari na Kosovu u rudniku Trepča, u stvari to je Stari trg, su štrajkovali glađu da bi se sprečilo suđenje Azemu Vlasiju, imali su još neke zahteve. Da predstavimo gledalcima, rudnik Stari trg je imao 11 horizonata. Oni su bili na 9. A sad vi recite, kako ste vi uopšte mogli da stignete do dole, a lift je radio do kog?
Glavni lift je bio blokiran znači glavnim liftom se nije moglo doći jer on je bio, samo gledalaca radi da kažemo da nije bilo 11, nego je bilo 13 horizonata. 13 horizonata, a oni su bili na 11. I mi smo dobili zadatak od tadašnjeg sekretara za unutrašnje poslove, gospodina Radmila Bogdanovića, da naša jedinica u sadejstvu sa posebnom jedinicom iz Prištine i specijalnom jedinicom iz Prištine, kosovskom, uradimo taj zadatak i da se pre početka suđenja Azemu Vlasiju ti rudari izvuku na površinu rudnika. Nismo znali sa čime se suočavamo i onda kada smo otišli u Prištinu, tadašnji komandant specijalne jedinice bio Radovan Stojić-Ribadža i nas dvojica smo otišli kod Jusufa Karakušija, koji je bio pomoćnik sekretara za Kosovo i Metohiju, pomoćnik sekretara za unutrašnje poslove, i predočili smo mu zadatak koji smo dobili. On je rekao da ne može da da zeleno svetlo za tu akciju jer ima obaveštenja i informacije da je mnogo eksploziva prisutno u oknima. Svaki horizont raspolaže za svoje operativne poslove po 100 kilograma eksploziva i da zeleno svetlo za tu akciju ne može. Međutim, Badže je tada njemu rekao: gospodine Karakuši, ja sam dobio jasan i konkretan zadatak, da li ćete se vi složiti ili ne, to je na vama, ali mi zadatak moramo da uradimo. I onda smo prišli Mitrovici, prišli smo Rudniku i u tom štabu koji smo na brzinu formirali, većali smo šta da se uradi i kako da se uradi. Dobili smo informacije, normalno u takvim situacijama se traži što više informacija, ko može da nam pruži pouzdane podatke, i onda je dogovoreno da kad smo već skoro bili odustali, jer nismo znali kako da se spustimo do 11. horizonta kada je glavni taj lift bio blokiran i nije bilo mogućnosti da se odblokira, jer on bio dole na 11. horizontu blokiran. I onda je došli smo do ideje da pozovemo nekog od tih glavnih inženjera u Rudniku, da ga pronađemo što je brže moguće i da nam on da podatke o Rudniku, kako je moguće uraditi, kako je moguće stići do 11. horizonta i do rudara koje su bili blokirani dole. Izvinite, vi ste morali da ih izvedete nepovređene ili šta je još bilo plan? Pa to u zavisnosti od situacije, u zavisnosti od otpora koji bude oni pružili i od situacije iznenađenja koju mi budemo postigli. Normalno, nama je cilj i uvek je bio cilj da se sa što manje žrtava svaka akcija odradi. Znači, naše je bilo da pre svega lišimo slobode, a sudu i tužilaštvu je bilo da presuđuju ko je kriv i koliko je kriv. Da. I onda je čovek bio prisutan, normalno nećemo spominjati ime, mada ne verujem da je on sada više živ, ali sećam se njegove rečenice kada je on rekao: da, drugari, kaže, vi ćemo da budemo u toj, ali kaže, znaće svi ovdje da sam ja bio učesnik te akcije i šta ću ja posle, kaže, da radim ovdje. Ja moram da ostavim da radim ovdje. I onda smo ga mi ubedili da ipak trebamo da završimo i da odradimo tu akciju. On se složio. Da skratim priču, situacija je bila takva da je postojao paralelno još jedno rudarsko okno koje se spuštalo do 7. horizonta i ono je bilo na oko kilometar udaljeno od glavnog okna. Mi smo se preko tog pomoćnog lifta spuštali do 7., 8. tog horizonta i onda do 9. smo mogli da se spustimo jedino
jer su bile, to je bilo staro okno, a merdevine koje su išle, na primjer, jedan horizont je imao od 8 do 9 merdevina koje su išle u krug, kao stepenice koje se na onim svetionicama, gledali ste, idu u krug u takvim situacijama da bi moglo da se siđe na određenu dubinu. I mi smo uspeli da dođemo do 9. horizonta i onda smo tražili, postoje još jedan pomoćni lift odatle do 11. koji je bio na jedno 800 metara udaljen, i mi smo uspeli da aktiviramo taj lift i da se spustimo do 11. horizonta. Sama akcija je počela negde u 24 časa, znači u 24 časa, i akciju smo izveli, znači kompletno to spuštanje celog operativnog sastava koji je učestvovao u akciji negde za 7 sati. U pola 8 smo bili na očekujućem reonu, što bi se reklo, i spremni za prepad. Da je postojala neka tehnika u to vreme da se snimi ceo taj poduhvat, mislim da bi bio jedan od gledanih filmova Vi ste iz lifta izašli? Mi smo izašli iz lifta i trebalo je sada prepešačiti nekih 300-400 metara od lifta do tog proširenja u rudniku gde su se oni nalazili. Mi smo znali da oni imaju predstraže, da imaju ljude koji paze na ovo, ali smo se mi kretali bukvalno kao mačke i uspeli smo da zarobimo 2-3 njihove predstraže i da ispitamo još koliko ima, šta ima sa preciznim podacima, da li ima eksploziva i ovo ono, mada su bili vrlo teški za saradnju, a mi nismo imali mnogo vremena za ispitivanje. Ja sam pogledao na sat, bilo je već pola 8, a u 8 je trebalo suđenje da počne. Onda sam ja predložio komandantu Badži da krenemo na juriš tih preostalih 100 metara, da na juriš i na prepad njih iznenadimo i da završimo s akcijom. I baš se upravo, bukvalno se tako i desilo. Mi kada smo se pojavili u onoj opremi, na što smo izgledali kao da smo sa Marsa pali, znači jer je bilo na određenim distancama izuzetno toplo, znači bilo je toliko toplo da smo se mi bukvalno nalazili kao u sauni, pa se onda dođe na teren gde je promaja, gde se pa se to što se taj znoj koji se slivao na naše uniforme bukvalno ledio na tim istim uniformama, tako da smo zaista izgledali i sami sebi strašni. A kad smo se pojavili pred te ljude dole, oni su bili zaleđeni. Nekoliko njih je uspelo da se nekako izvuče i da proba da se spusti na horizont niže, međutim našom brzom intervencijom i oni su lišeni slobode i onda je krenula evakuacija, izvlačenje, odblokiranje lift i prva grupa je negde u 10 do 8 izvedena na... Posle 8 sati. Posle 8 sati. Da, to je baš bila specijalna akcija, specijalne jedinice. Mladi ljudi, opremljeni, osposobljeni, uvežbani, mogu da urade sve. Koordinacija je bilo izuzetno dobra i stvarno je akcija izvedena na jedan vrlo uspešan način i jedino ono kad smo izašli posle toga, naše uniforme nisu ličile na ništa, pa nam je ondašnji komandant kasarne u Mitrovici, gospodin Krstić, prvo smo morali da se okupamo i onda dao svima vojničke uniforme i mi smo sa tim vojničkim uniformama se vratili ovde za Beograd, a onaj deo jedinice iz Prištinskog Saja, oni su u svoju bazu se vratili i lično nas je gospodin Bogdanović sačekao, pošto smo helikopterom se vratili. Sećam se, imam dovoljno godina, sećam se da je to bilo, da je to bila akcija o kojoj je tada Jugoslavija brujala. Vratit ćemo se na prostor Kosova i Metohije neminovno, ali početkom 90. vi postajete komandant. Tad je
Tad su specijalne antiterorističke jedinice na teritoriju raspadom Jugoslavije, na teritoriji Srbije imala 3, da kažem, punkta ili... 3 baze. 3 baze, pardon, da, 3 baze. Pa da, u početku su bile 2, znači jedinica u Prištini, u Beogradu, a s obzirom na situaciju koja se dešavala prema Republici Hrvatskoj, odlučeno da se formira i specijalna jedinica u Novom Sadu. Sa istim sa sistematizacijom sve 3 jedinice su bile i formirana je komanda specijalnih antiterorističkih jedinica i kada je gospodin Stojičić postavljen za pomoćnika ministra 1. januara 1992. godine, ja sam postavljen za komandanta svih specijalnih jedinica. Znači, bili ste normalno, to je stvarno obaveza i čast biti komandant svih jeste. Takve jedne jedinice. U svakom slučaju, da. Da. A onda dolazi, ako ćemo hronološki, negde 9. mart, a od vas sam saznao i zamolio bih vas da podelimo sa gledalcima. Svi znamo šta se desilo, to je opšte poznata stvar, 9. mart, a od vas sam saznao, ja mislim da to javnost ne zna, nakon 9. marta, već 10. marta, održava se sastanak kod Slobodana Miloševića. Kod gospodina Bogdanovića. Kod Bogdanovića u kabinetu. Gospodin Milošević je došao. Da, Milošević je došao, i to je malo. I on je shvatio da je situacija ozbiljna. Molim vas, ko je tu bio prisutan i zašto je važno, jer ste vi tu odigrali možda i čak i ključnu ulogu? Pa vidite da... Je 9. mart zatekao sve? Da se otprilike, da ne budem ličan, ja sam samo svedok događaja koji su se desili u to vreme. Zaista 9. marta smo pokojni Bača kao komandant jedinice i ja bili na terenu između Skupštine i pozorišta gde se okupila velika masa, gde zaista, iskreno govoreći, niko nije u državi očekivao da će se to desiti. Znalo se da će biti naroda, ali u tom obimu i ovo nisu očekivali. I naše jedinice policije su zaista bile nespremne i nedorasle takvom jednom zadatku, odnosno uspostavljanju narušenog javnog reda i mira u tom obimu, i onda se dešavalo to što se dešavalo. Znači, opšta jurnjava i haos na ulicama Beograda, gde su pale i žrtve, dobro znate, i na kraju krajeva je to bilo prikazano kao jedan neuspeh, odnosno neuspela intervencija jedinica policije u to vreme. Ne znam kako je gospodin Milošević u to vreme tražio da budemo prisutni, pokojni Bača i ja, na tom sastanku. Uglavnom, kod Radmila Bogdanovića smo se našli nas trojice i došao je predsjednik Milošević i tražio je od nas odgovore zašto policija, po našem mišljenju, nije odradila posao kakav je trebalo da odradi. I onda je normalno prvo Radmil Bogdanović ukazao na činjenicu da su naše jedinice bile nepripremljene, odnosno da nismo imali taj podatak da će biti tolika masa ljudi, da nismo imali shodno tome pripremljene jedinice i da je rezultat takav kakav je bio. Bača je na pitanje Miloševića za šta on misli odgovorio da naša jedinica u to vreme nije dobila konkretan zadatak, da i mi smo ostali van događanja, ali i da smo dobili zadatak, iskreno rečeno, teško bi se moglo šta učiniti u toj situaciji i pri takvoj kompletnoj organizaciji naše službe. Na njegovo pitanje meni šta ja mislim, ja sam otprilike imao osjećaj da trebamo predsjedniku da ukažemo na neke stvari koje se tiču Ministarstva unutrašnjih poslova,
a pogotovo da ukažemo šta je to što nedostaje za izvršavanje ovakvih zadataka kada se stvori takva problematika. I ja sam predsjedniku tada rekao da je loša organizacija naše službe za izvršavanje ovakvih zadataka, zato što nemamo odabrane i pripremljene jedinice sa jasnim starešinskim sastavom koji bi komandovao od odelenja pa do odreda. Jer se dešavalo da jedinicama sa Kosova i Metohije komanduje neki starešina iz Jagodine ili ovima iz Novog Sada da komanduje iz Zaječara. Znači a to smo lično vidjeli na terenu, jedna krajnja neorganizovanost. I onda sam predložio da se za ovakve situacije, odnosno uspostavljanje narušenog javnog reda i mira u većem obimu, organizuju jasno definisane jedinice od nivoa znači određenih odelenja policije, primjer radi za teritoriju Voždovca ili Novog Beograda, se formira shodno njihovoj sistematizaciji i broju pripadnika jedinica određene veličine. Sa mlađim kadrom, sa ljudima koji su spremni za ovakve zadatke. Ne možete vi čoveka koji je pred penziju, ono što kažete, da gurate na ovakve zadatke i da očekujete rezultat, nego da se sformiraju takozvane posebne jedinice policije koje bi bile za nivo Beograda tipa odreda, a za celu teritoriju Srbije da se formiraju takozvane posebne jedinice policije za ovakve i slične zadatke. Da bi gledalci shvatili, znači svaki grad ili region je imao svoju posebnu jedinicu. Formirane su, posle toga je predsjednik Milošević izdao naredbu, pošto je ubrzo posle toga Radmilo Bogdanović smenjen i na njegovo mesto je doveden Zoran Sokolović. I tada se već govori o Ministarstvu unutrašnjih poslova i Zoran Sokolović je izdao naredbu da se formiraju posebne jedinice policije, kažem ponovo shodno veličini određenog grada, i odlučeno je da to budu regionalne. Primjera radi, bilo je, kao što su danas prisutna 4 ili 5 odreda žandarmerije, u to vreme su bili 4 ili 5 odreda posebnih jedinica policije. Znači za Niš, Zaječar, Kragujevac, Beograd, Novi Sad i za Kosovo i Metohiju. Posebne jedinice policije. I prvi komandant je bio gospodin Obra Stevanović, pokojni. I ta jedinica je tako dejstvovala i na Kosovu i Metohiji 98. 99. godine sve do 2000. Oni odgovaraju samo ministru i imaju veze s vama? Ne, znači to je posebna jedinica policije u okviru ministarstva čiji je komandant bio Obra Stevanović. Ja sam bio za specijalne antiterorističke jedinice i gotovo u 90% akcija smo imali sadejstvo sa njima. Znači oni su radili jednu širu blokadu ili su radili pokrivanje levog i desnog krila, a naša jedinica shodno zadatku je išla na tom centralnom delu. Normalno bilo i situacije kada su te jedinice dejstvovale i same, gde nije bilo potrebe da se upotrebljavaju specijalne jedinice, kao što je bilo situacija gde smo mi kao pripadnici SAJ-a dobijali konkretne zadatke za lišenje slobode određenih terorista sa jasnim zadacima da smo radili samostalno. Ali uglavnom ti početci su bili takvi da je drugi deo moje priče se zasnivao na tome da imamo jako mali, slab starešinski sastav, odnosno sa nedovoljnom stručnom spremom. Jer smo uglavnom imali srednju školu unutrašnjih poslova i onda ko je završavao u Kamenici, ko je završavao neke fakultete i onda je on dobio određeno radno mesto, ali je sve to bilo na neki način neodgovorno prema toj službi
Primjera radi, vojska je naša imala tada policijske akademije i jedan mali broj naših pitomaca iz srednje škole, ali i službe slat je u to vreme da završava vojnu akademiju. Ali to opet nije prilagođeno našim uslovima. Ja sam tada predložio da se formira policijska akademija sa jasnim ciljem da u prve 2 godine bude ta opšta vojna obuka, poput na vojne akademije, a da se u posljednje 2 godine radi na specijalističkoj obuci koja se tiče da jedan deo ljudi koji završi akademiju može raditi operativne poslove, a drugi deo, znači pitomaca, da završava i da od njih se stvaraju ozbiljni kadrovi za starešine u uniformisanim jedinicama. Šta konkretno vi, u stvari, SAJ radi u Erdutu? 91. je li tako? Pa, to se ne bi moglo reći kao SAJ, jer je odabrana jedna mala grupa ljudi iz jedinice naše na čelu sa komandantom Badžom. Ja govorim Badžom, zato što smo ga mi tada, nikoga nije zvao Radovane ili Stojičiću, sve možda ministra ili, znate, mi smo ga svi zvali Badža, i kao komandantom, i još nas 10-ak sa jasnim zadatkom. Dobrovoljno smo otišli, znači nismo kao organizacijna jedinica, nego dobrovoljno smo otišli da pomognemo na teritoriji Vukovara, odnosno Borova sela, Borova naselja, Erduta, Baranje, jer su tada krenuli nemili događaji na teritoriji Hrvatske, na ovom delu teritorije Hrvatske, a to se isto dešavalo i u Kninskoj krajini. Pre toga ne možemo zaboraviti ni zapadnu Slavoniju i jedna opšta ustalasalost je krenula sa onom idejom Hrvatske države da se Srbi kao deo konstitutivnog naroda, odnosno kao konstitutivni narod, malte ne da im se to pravo ukine da budu deo konstitutivnog, nego da postanu nacionalna manjina. Srbi se sa tim nisu mogli složiti i krenuli su tu ti događaji i neposredno posle toga za nedugo vreme na teritoriji konkretno ovog dela gde smo mi bili određeni pojavili su se više grupa dobrovoljačkih jedinica iz Srbije. Kao što znate i Beli orlovi i znači ispred radikalne stranke. Škorpioni su nastali malo kasnije, oni su nastali 92. godine kao jedna jedinica koja je bila upotrebljena za zaštitu teritorije prema Hrvatskoj, pre svega dole Nemci, Đeletovci i ono gde je bilo rafinerija, ali Srpska dobrovoljačka garda na čelu sa Arkanom, onda radikali Šešeljevi, jedna grupa iz Kragujevca je bila prisutna tamo, koju je vodio neki naš kolega Srećko, policajac, i još mnoštvo tih grupa na teritoriji Vukovara. Da, Tomislav Nikolić je bio kao politički kako se kaže, komesar, kao komesar te jedinice. Kao komesar, da. Moram priznati da su bili jako disciplinovani i stvarno... Radikali su se zvali kako? Taj Srećko i Toma Nikolić? Oni su bili pripadnici radikalne stranke. Vojska radikalne stranke, da. U stvari, svi vi ste bili pod ingerencijom Novosadskog korpusa. Je li tako može? Pa ne, glavni problem je bio u tome što u početku to nije bilo tako. Vojska u tadašnjoj organizaciji, u organizaciji kada je nastradala ona gardijska brigada koja je krenula za Zagreb u reonu Tovarnika kod Šida, ona se bukvalno prepolovila i vraćena je za Beograd i onda je zona odgovornosti tog dela bila data Novosadskom korpusu i rukovodio, komandant je bio general Bratić, koji je nastradao posle jedno mesec dana kod Bršadinskog silosa
I naš zadatak je bio upravo to, da sve teritorijalne jedinice po mestima koje su bile, znači od Erduta, Dalja, Bijelog Brda, Markušice, Bobote, Bršadina, znači sa pretežno srpskim stanovništvom, normalno Borova sela, da unificiramo, da jednostavno stavimo prvo pod našu komandu kao teritorijalni dela naše vojske, a da onda sa vojnom komandom se dogovori da svi mi koji smo se nalazili na toj teritoriji i sve dobrovoljne jedinice da se stavimo pod komandu odgovarajućeg korpusa koji je tada bio Novosadski korpus, odnosno pod komandu vojske Jugoslavije. Kako pamtite tu saradnju baš recimo sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, rekli ste da ste imali dobru saradnju sa tim radikalima? Tad su i neke žute ose postojali i to. Pa kažem, postojalo je, mi smo pre svega bili nadležni za ovaj deo severni gore, znači Baranja, Erdut do Borova naselja. I na zapadu prema Markušici, Karadžićevu i Ernestinovu. Ernestinovo je u to vreme bilo pretežno hrvatsko mesto i Antin i sva ta mesta tamo, ali ja mogu da kažem, znači u početku je to bilo kao i svaki početak, dosta teško, dosta nepoverenja između svih nas, jedni prema drugima. Šta sad ovaj ima tu da komanduje, šta ovaj ima da određuje, gde ću, mi smo sila, mi smo ovo, ono. Ali smo uspeli, eto da kažem, prvo zahvaljujući i autoritetu Badžinom koji je imao u to vreme, da prvo sa vojskom postignemo jednu komunikaciju koja bi nas prihvatila kao ljude koji smo dobili zadatak da nešto konkretno uradimo. A to je da sve te jedinice stavimo pod zajedničku komandu. I onda smo mi prvo sa štabovima teritorijalnim imali 10-15 dana i kako je vreme prolazilo, mi smo imali ujedno i sastanke i borbe za određena sela, znači za oslobađanje svih tih sela u odnosu prema Osijeku i u odnosu prema Vinkovcima dole. A usput smo svakodnevno držali sastanke i obilazili ta sela i formirali te teritorijalne komande tih sela sa jasnim zadatkom da znamo koga stavljamo i ko će odgovarati za sve te ljude tamo. Imali smo tu dobru komunikaciju i onda smo krenuli sa dobrovoljačkim jedinicama. Oni nisu mnogo pravili nikakve pitanja, oni samo kažu mi hoćemo organizaciju jer smo znali za onaj incident koji su imali Arkanovi tigrovi kad su krenuli prema Ernestinovu tamo jer su im nastradala 3 ili 4 čoveka i da su oni bili, nisu mogli čak ni leševe da izvuku od tuda zato što nisu imali operativne podatke, nisu imali gde i saznanje prvo o lokaciji svojoj, lokaciji prema neprijatelju, kako se to u vojsci kaže, da se odredi stajna tačka i onda su prošli kako su prošli, onda su izveli neku akciju da su zarobili katoličke neke sveštenike i da su na kontu toga uradili razmenu njihovih drugova, odnosno posmrtnih ostataka njihovih boraca i onda su oni pustili te sveštenike da urađena je ta razmena dobro. I onda je zaista svaka akcija koja je tamo rađena je sinhronizovano i pod zajedničkom komandom. Znači morala je vojska da odobri, nije mogo da radi svako na svoju ruku, znate. I uglavnom je dosta truda i ovo bilo na odbranu tih sela u odnosu prema Hrvatskoj, prema teritorijama koje su bile još uvijek pod njihovom kontrolom. Što se tiče ovih momaka iz Kragujevca koji su došli kao radikali, to je bila jedna mala grupa, ali zaista opredeljenih ljudi za borbu za srpsku stvar.
I onda kada je Vukovar oslobođen, ja sam predložio njima da oni budu odeljenje policije u Šodolovcima, najistorenijem selu prema Osijeku. I oni su prihvatili, ali kaže, mi ne prihvatamo petokraku, komandante. Ja kažem, pa vidite da ni mi ne nosimo petokrake, znači petokraka više nije aktuelna. U ovoj nećete ni vi nositi petokrake. I onda su oni dobili uniformu srpske policije i taj deo je zaista dobro radio na toj teritoriji u sadejstvu sa stanovništvom tog mesta. Pomagali su i Karadžićevu i Markušici i imali smo tu jednu sigurnost što se tog dela tiče. Sve dok sam ja bio tamo, to je do 30. aprila 1992. godine, ta saradnja je bila izuzetna. Da. Vi odlazite iz Erduta, a u tu bazu ulazi Srpska dobrovoljačka garda? Ne, Srpska dobrovoljačka garda nije bila, ona je jedno kratko vreme bila u tom zamku koji tako zvani se zvao zamak u Erdutu, tu je bilo naše komandno mesto, a oni su bili u neposrednoj blizini u samoj ovoj vinariji Erdutskoj. I tu su bile prostorije i kamp. Kao neka vrsta kasarne. Tako da su oni tu imali, jer ovamo nije moglo da se smesti ni 50-ak ljudi. Da. Oni su bili smešteni u toj drugoj. Jeste sad prvi put vidjeli Legiju ili ste te kasnije? Pa nisam se ja sa Legijom tamo znao, on je držao obuku, vidim iz ove knjige. Da, u to vreme on je držao obuku i normalno pozdravljali smo se sa svima, mi njima sa zdravo, ali nismo se posebno nešto poznavali, mi smo komunikaciju imali samo sa Arkanom. Da. Aprila 1992. dolazite, u stvari vraćate se u centralnu Srbiju i tu nastavljate da radite ono u čemu ste najbolji, sve ono što ne može policija, uradit će SAI. A sad ja znam da bi gledalce Fajtera posebno zanimali kakve ste mogli van ovih ratnih dejstava i mega ozbiljnih situacija, morali ste da odradite i za ovu, kako se kaže, redovnu policiju i neke stvari koje oni nisu mogli. Recimo, to ste mi pričali, tad je u Beogradu harao voždovački klan i tako dalje. Jeste imali tu, kakva su vam iskustva s tim? Upravo su specijalne jedinice u 1978. godine formirane zbog toga za te takozvane vanredne situacije gde je bilo rizično upotrebljavati regularnu policiju iz opšteg sastava za izvršenje takvih zadataka. To su zadaci, znači, talačke situacije, otmice vazduhoplova, teži oblici, obračun sa opasnim kriminalcima koji nisu prezali od upotrebe vatrenog oružja i u takve situacije nije bilo shodno i uputno angažovati regularni sastav policije upravo zbog rizika koje su takve akcije zahtevale. Mi smo često smo bili pozivani naše jedinice, odnosno deo jedinice učestvovao u lišavanju slobode opasnih kriminalaca, kao što su braća Vrbanovići koji su... Da, čuvena braća Dalton. Oni su velike zločine počinili u Italiji. U Italiji, da. Vrbanovići... Ljubiša i ne znam ovaj drugi. Brat Ljubiša Manolo imao i dva brata. Da. Oni su, Manolo je bio optužen, je pobio celu porodicu. Jeste, nakon iživljavanja i ovo desilo se to što se desilo i mi smo dobili zadatak, zahvaljujući operativnom radu službe državne i operativcima naše javne bezbednosti, dobili smo precizne lokacije i mi smo tu akciju izveli sinhronizovano na dva mesta, znači na teritoriji Rakovice i Banovog Brda i lišili smo slobode jednog i drugog i predali smo ih organima gonjenja.
bez upotrebe krajnjih prinuda, jer nisu stigli da pruže otpor. Iznenađenje je bilo potpuno i takve situacije su bile česte i neke smo od kriminalaca lišavali slobode i jednostavno pozivom. Već se znalo o nama. Kad pozove SAI, nemoj da porušimo pola Vojvode stepe. Već se znalo o nama da prvo nikada nismo upotrebljavali prekomerenu silu kod lica kojima su stavljene lisice i neki je kauboj iz Resnika bio u to vreme, on je ubio nekog, već je prošlo vreme, ne mogu da se setim kako se zove čovjek koga je lišio života i dobili smo zadatak da ga lišimo slobode i ja sam došao do broja telefona u stanu u kome se nalazio i pozvao sam ga i jednostavno sam mu predočio situaciju. Znači, imenom i prezimenom sam se predstavio, da smo tu, da je opkoljen stan, da nema nikakve šanse da pobegne i da mu je najbolje da izađe sa podignutim rukama i da mu garantujemo bezbednost i da će sud rešavati posle njegovu sudbinu. On je razmišljao nekih 10 sekundi, ja sam samo rekao da ima 15 sekundi da razmisli, ali da se mnogo ne razmišlja, nego da prihvati moj. I on je u tom trenutku rekao da, izlazi. I izašao je sa podignutim rukama i lišenje slobode. Znači, mogli smo mi da provalimo i da ga lišimo života i ali ono geslo... Dobro, ali imali ste tad već autoritet? Jeste, već je... Nemoj da se igraš... Već se u Beogradu i šire znalo i za SAI i za naše akcije i šta ti ja znam i da nigde nismo prekoračili tu silu prinudnu, tako da smo imali smo dobre rezultate. To su bili samo segmenti naše delatnosti u to vreme, jer smo mi konstantno bili vezani za intervencije na Kosovu i Metohiji i ja sam samo možda smetnuo suma da napomenem da smo u onom početnoj fazi na Kosovu i Metohiji mi bili u sastavu, tada još uvijek bila Jugoslavija. Od 81. godine su naše jedinice već bile dole. Ja sam od 82. pošto sam tada počeo da radim u okviru združenih odreda policije. Pa su jedinice policije koje su se nalazile u tom združenom odredu, kako specijalne jedinice iz ostalih republika, tako i naša aktuelna jedinica u Prištini, a i pridodata jedinica iz Beograda, izvršavali potrebne zadatke na celoj teritoriji Kosova. Ali te 92. prvi put dobijate svoju stalnu bazu kod Batajnice, a 93. i definitivno ime, je li tako? Da, 93. godine napravljena sistematizacija na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, gde su sve 3 jedinice dobile naziv specijalna jedinica, specijalna antiteroristička jedinica sa sedištem u Beogradu, sa sedištem u Novom Sadu i u Prištini. I sa svojom komandom, čiji sam ja bio komandant, ali je trebalo vreme da prođe, da se sve to ubaci u sistematizaciju sa jasnim našim oznakama i mi smo kao jedinica prva, vi znate, možda se sećate tog vremena da sem naziva policije ništa na našim uniformama policijskim nije stajalo, ni zastava, ni oznaka jedinice, niti ovo. Sve je to počelo sa nama, tu je Miodrag Tepavčević kao moj zamjenik imao značajnu ulogu, jer sam mu ja dao u zadatak da on sa nekim Radomirom Stolicom, koji je bio psiholog tada u MUP-u Srbije, a inače bio jako zainteresovan za te stvari, oznake, policija sveta i ovo, pa smo njih dvojica su doprineli najviše da dobijamo mi naš znak jedinice i kako će i gde stajati na uniformima. Pa su onda sve organizacione jedinice u MUP-u vidjelo da je to ok, da je to lepo
i onda vi danas imate svaku jedinicu sa svojim oznakama. Znači, pa dobro. Jeste. Da. Spomenuli smo Kosovo i Metohiju, da se vratimo, tamo ste bili od 92. do 99. je li tako? Da, do povlačenja naših... Da, u sadejstvu sa vojskom i tako dalje. Jednom ste mi u razgovoru rekli, znali smo, imali smo informacije, a i vođu tadašnjih pobunjenih jedinica, nezvaničnih Albanaca, Adema Jašarija, imali smo na nišanu čak i dok ore. Da bi se kasnije ta stvar eskalirala, da li je tada, kad ste imali Jašarija na nišanu, moglo da se preduprede neke stvari? Ko je odlučio šta, kako? Pa mogle su sigurno da se preduprede stvari, ako ništa drugo, da se ne stvori mit takve veličine kakva je stvoren od Adema Jašarija. Znate, taj drenički kraj gde su oni operisali je poznat još od kraja Drugog svjetskog rata kao pobunjena ta enklava sa nekadašnjim njihovim komandantom Šabanom Polužom, koji je umjesto da ode na Sremski front sa svojim jedinicama, tu kod Podojeva okrenuo jedinicu i svoju jedinicu i vratio se na Kosovo i Metohiju, i onda su obračuni sa balistima, znači posle Drugog svjetskog rata, trajali sve do 55. 56. godine. To su ti odmetnici koji su se vratili sa odlaska na Sremski front. Normalno, njihovi dedovi su tu bili i očevi, pa je od njih se regrutovao i taj deo terorista koji je svoje delovanje nastavio i tih 80. godina, i od pobune na Kosovu, sećate se one kao studentske pobune na Kosovu, pretvorilo se u stalno taktičko napadanje institucija naših i naših jedinica na teritoriji Kosova i Metohije, jer su čitavi predeli bili, da sad ne ulazimo zašto i kako u istoriju toga, praznili sa srpskim stanovništvom, a nadirali su, znači, stanovništvo prebeglo, odnosno prešlo iz Albanije namerno ili slučajno, ali se demografska slika na Kosovu i Metohiji od 45. godine stalno menjala u korist Albanaca. Kažem ponovo, ne treba ulaziti u analizu toga sad zašto se i kako dešavalo. Vi često čujete priču, krivi su Srbi sa Kosova, čiji sam pripadnik i ja, što smo mi došli u takvu situaciju. Niko neće ozbiljno da razmišlji kakva je generalna politika bila u ono vreme što se tiče Albanaca i uopšte što se tiče Srba. Zašto smo mi morali da dobijemo dve pokrajine, zašto smo mi morali da ostanemo bez Makedonije, zašto smo morali da kasnije sve te teritorije pretvorimo u žarišta umjesto da ubiramo plodove naših pobjeda. Ali ko je nas mogao da spreči da, ne mora da se puca, da se uhapsi lider, uhapsi se lider, da se nešto preventivno deluje. Jašarija, ako vam je bio na nišanu, mogao je da bude i lišen slobode. Mi smo na teritoriji tog dela Drenice oko Srbice nekoliko puta ubacivali naše pripadnike, što bi se reklo, na privremeno zaposednutoj teritoriji, jer su taj deo držali. Iako smo mi imali relativno jako odeljenje policije u Srbici, malo je okršaja bilo sa tim teroristima na toj teritoriji. Tako da smo neposredno pre toga, ja sada ne mogu tačno da se setim imena, ali smo lišili slobode dvojicu, trojicu njihovih vrlo istaknutih u toj hijerarhiji. I onda je dat zadatak da se otprilike vidi šta može da se uradi sa Jašarijem. I naši momci su
ubačeni tamo i imali smo jašarija na nišanu dok je orao njivu na traktoru i meni su tu informaciju moji operativci iz Prištine preneli, ja sam im preneo na odlučivanje vrhu ministarstva i onda se čekalo i ja sam pitao šta ćemo, hoćemo da ga ostavimo da ode ili i već je pao mrak i javili su mi odozdo da je on sa traktorom ušao u dvorište, rekao više ne vredi ne vredi akcija na koju smo mogli da odreagujemo, tako da je kasnije akcija koja je odrađena 5. marta 98. je ipak, ali sad su već posledice i okolnosti bile drugačije. Ubijen je on, brat Hamez, većina grupe, deo porodice. Gotovo čitava porodica. Ko je ubio u toj akciji? JSO, vi i posebne... Ne, vidite, moj deo, jedna moja jedinica iz Novog Sada je pridodata JSO-u. Akciju je planirala služba i mislim da su smatrali olako da će to da se završi lako. Jedinice su imale zadatak, pošto je to jako nezgodno područje, da obezbedi tu širu blokadu. Jedna moja jedinica je bila u tom očekujućem rejonu da pripomogne ako zatreba, jer se radilo o nekoliko mahala. Sahit mahala, Jašari, Adem mahala, oni su kao braća, tu postave kuću, pa tu naprave još 10 kuća okolo i to je njihova mahala. I ja tada nisam bio planom akcije ni predviđen da budem na terenu, ali nisam mogao da ne budem tamo. I jednostavno sam posmatrao sa određenog mesta šta se dešava i kako je, da to nije pošlo baš kako valja. I a međunarodne snage su već bile dole prisutne i to je moralo da se izvede mnogo preciznije, mnogo bolje. No urađeno je kako je urađeno. Da. Jašari... Tad već nije moglo da se bira kao onda. Pa nije moglo. Da. Nije moglo. Pa rat traži i pravovremeno što sad radim. Apsolutno. Stvari ja kažem rat, nije bio rat, ali kasnije je to preraslo u rat. Mi smo ja moram da ovom prilikom napomenem jednu krilaticu i zapažanje mog jednog pripadnika koji kada smo gledali neki dnevnik tamo i predsjednik Milošević se je slovio kao predstavnik miroljubive politike i on kaže, jebo ti njegovu tu politiku miroljubivu kad ja već od 81. godine iz čizama ne izlazim. Da. I bukvalno je bilo tako, znači mi smo više bili na terenu nego što smo bili prisutni ovde u Beogradu. Da. I naše su porodice normalno zbog toga trpele i svi ti naši pripadnici, jer lako je govoriti kroz prizmu gledalaca i učesnika u razgovoru sad u ovoj situaciji, znate, kad je sve to iza nas i ali svaka akcija koja je rađena, pogotovo na teritoriji Kosova i Metohije, kad vi radite, a znate da nemate pozadinu obezbeđenu, to bilo je jako stresna, što je rezultiralo da su mnogi od naših tih momaka i nastradali, umrli od posljedica toga, kao posljedica karcinoma i pogotovo ta 99. godina, vi znate da je dole bilo i tog osiromašenog uranijuma i svega i svačega, što su potvrdili i italijanski vojnici koji su tužbom se obratili međunarodnim zajednicama za njihovo učešće dole i velikog broja na neki način koji su imali posljedice upravo tog osiromašenog uranijuma. Na vidnom mestu i danas u bazi Saja u Batajnici je spomen obeležje za ovih 47 godina o 16 stradalih vaših drugova na dužnosti.
Većina, to sam vas pitao dok smo pripremali emisiju, većina je stradala na Kosovu i Metohiji. Pa gotovo svi. Samo treba napomenuti da se tu i na toj spomen ploči nalazi imena ljudi koji su bili pripadnici ondašnjeg saveznog SUP-a i koji su među prvima nastradili na Kosovu i Metohiji na reonu Srbice. I zbog toga što se kasnije jedinica Beogradskog saja nalazila na lokaciji gde je bila nekada savezna specijalna jedinica i pijateta prema tim ljudima, mi smo i te ljude hteli da otrgnemo zaborava i stavili ih na listu one koji su izgubili živote za odbranu otadžbine. Znači, najveći deo stradalih je bio upravo na Kosovu i Metohiji, tako da je ta Kostovnica jedna uspomena na sve njih. Ime i ugled branili ste, koliko se zna, i strogim kriterijuma za prijem u jedinicu. Malo pre ste rekli, od njih više stotina, nekoliko kad se primi, dobro je. Ja ću podsjetiti na dve priče koje su meni interesantne dok smo satima sedeli i razgovarali. Kroz ta dva primjera vidjet ćemo da jednostavno da ste jedino na taj način mogli da sačuvate ugled Saja. Zvoni telefon i zove supruga Ivice Dačića, urgira za sestrića. Kako se sećate tog detalja? Znate šta, bilo bi malo nekorektno da kažem, samo da nisam, ipak je prošlo vreme, da li se radilo o sestriću ili bratancu. Ba dobro. Sve jedno, znači ali prvi rođak. Ali svakako gospođa Dačić ima ideju. Da njen taj rođak bude primljen u Saj zato što on ima izuzetnu želju da bude. Bilo bi mi čast ako mogu da pomognem, samo ukazao sam joj na proceduru koja je obavezno da se prođe i rekao ako bude zadovoljio kriterijume, bit će mi drago da možemo takvog momka da primimo. I normalno naša služba je odradila kompletan postupak, morala je da se odradi kompletan postupak od znači opšte fizičke spremnosti kandidata do lekarskog specijalističkog pregleda, do na kraju razgovora. U to još uvek nismo imali uključene psihologe u odabir kandidata, nego su starešine, pa i sam komandant obavljao razgovor sa kandidatima. I onda se na osnovu kompletne te slike napravi jedan profil koji kaže se da, ovaj dečko odgovara, on može da bude specijalac i onda se ide na tu specijalističku obuku. Ima materijala, zato što se posle toga obavlja taj takozvani drill, popularno nazvan iz obuka koja je nekada trajala u zavisnosti od situacije, bilo je i do 3 meseca, pa je smanjeno to na mesec dana, gde otprilike pripadnici, odnosno kandidati još uvek prođu kompletan taj sistem obuke i rada koje će raditi sve dok su pripadnici Saja. I dosta kandidata je i odustalo na tim drillovima. Znači, on je bio dobar materijal, ali nedovoljno dobar, tako da nije mogao da zadovolji, jednostavno su rekli ne, ja ipak nisam za ovo. I on to Dačić nekad zamerio ili? Taj momak, njihov rođak koji je bio kandidat, jednostavno na preporuku ljudi iz jedinice su rekli šefe, od njega nažalost materijala nema, on je dobar momak i stvarno ima želju da bude, ali nije dovoljno, nemamo prava mi da u jedinicu primimo neko koji sutra neće odgovoriti zadacima, da budemo krivi za nešto što se može desiti. I ja sam obavestio gospođu Dačić da zaista mi je žao, ali da ne može biti primljena ako bude
trebalo negde da se pomogne za drugu jedinicu, tu sam da pomognem i tako se završilo. I nije mi uzeto za... Nije, ona je to... Ne, to se znalo da je to sistem i rekao je hvala vam lepo. Da. Ali meni, dok smo razgovarali, ispričali ste mi jedan primer, taj psihološki test. To ste vi također kao komandant obavljali. Jedan detaljčić je vas skrenuo, vam je upozorio, upalila se lampica kad ste razgovarali sa jednim kandidatom. Ispričajte, molim vas, to je baš dobar primjer da bi ljudi shvatili na šta sve mora da prođe neko da bi bio pripadnik SAJ-a. Ja se zaista ne sjećam imena čoveka koji je bio kandidat, jer je zaista prošlo vreme, ali se radilo o jednom jako sposobnom momku, mislim da je imao prvi ili drugi dan crnog pojasa u karateu, izuzetno fizički pripremljen i on je prošao taj test opšte fizički i lekarski, sve to i na razgovoru. Ja sam hteo da vidim te momke, sve i sa svakim sam popričao po nekoliko rečenica da vidim ko šta, kako je sa kim. I on kad je došao na red, ja sam ga pitao što je, mislio sam da je već bio gotov momak sa takvim predispozicijama, jako drag pripadnik. Ko je, šta je, odakle, sa kim živiš, pitao sam ga, on kaže sa babom i dedom. Pa šta je sa roditeljima? Roditelji su nam rastavljeni, ali mi smo sa babom i dedom odrasli. I ja ga pitam kakav si sa babom i dedom i on kaže babu volim, ali dedu mrzim. Ja ga pogledam, mislim kako mrziš? Pa kaže baba me i pazi, ova deda stalno na nas viče i prigovara i kaže ja njega mrzim. I samo reč koji je upotrebio za to da li nekog ceni, poštuje, voli ili ne voli, da mrzi, kod mene je upalila lampicu i rekao sam kad mrzi ne može biti član SAJ-a, onda smo to na našem kolegijumu porazgovarali o svakom kandidatu i ja kažem momci mrzi, šta vi mislite da i oni su se svi složili da bez obzira na njegove predispozicije zbog onoga što mu je u glavi ne može biti pripadnik jedinice. Ja predlažem da baš ovde napravimo jednu malu pauzu i vrlo brzo se vraćamo jer čekam nas još jako puno tema i pitanja. Ajde se slažete? Slažem se. Važi. Hvala, ostanite naravno uz vaš kanal Fighter, a ovaj razgovor se brzo i nastavlja u redovnom terminu. Ostanite uz Fighter.